Hacı derslerine devam ediyoruz. 127. ders video olarak yayınlayacağız. Kelimemiz agughra. Agughra ummak demek. Saras gughwit. Ben umuyorum. Saras gughwit. Saras gughwit. Sen umuyorsun. Varav gughwit. Varav gughwit. Barab gughwit. Sen umuyorsun. Barab gughwit. Barab gughwit. Yarad gughwit. O umuyor. Yarad gughwit. Lara tgughwit. O umuyor. Lara tgughwit. Yara gughwit. O umuyor. Yara gughwit. Harah gughwit. Biz umuyoruz. Harah gughwit. Şaraş gughwit. Siz umuyorsunuz. Şaraş gughwit. Dara gughwit. Onlar umuyorlar. Dara gughwit.